In pasik na nga ning potensyal daring miyamalen king aspetong pinansyal ang pangsopan lareti king pamagnegosyo ing layon dareng mamuntukan ning GR Bank king pamamuklat ning kalabing siya ma-branch dareti king Balen ning Florida Blanca. Deti nakano deng linapit kareng kliyenti ang pang potensyal na kliyenti bang makapamyente kalidad na serbisyo ay ning balita ng Patricia Mamangon. Opisyal ning pesinayan ninyang Martis, August 2, ing pamamuklat ning kalabing siyam a branch ning GR Bank ketiking Barangay Poblacion, Florida Blanca. Tinagon laking grand opening reng kayantabe king industriya kalupad reng representante ning Bangko Sentral ng Pilipinas. Reng kliyente at parokyano ning bangko ang poreng lokal amanong kulan king Balen. King diskurso ning presidente at CEO ning GR Bank ay Jose Carlos Jr. Layo ning bayong branch ing pasik na nga ning potensyal dareng memalen king aspetong pinansyal at sopan lareti king pamagnegosyo, partikular reg micro, small and medium entrepreneurs. Ing tutuna, malabata na magbalak yan ni Florida Blanca, migkasakit tamo mo miglawe pesto ulin talagang matalik yang daguling ekonomiya na ning Florida Blanca. So salamat at may nakita kini. Kay ba't dito namang mangailangan puhunan, lalong-lalo na den tao kening palengke, den mga lati, itangasan tamong micro, small and medium enterprises, ilang kaya katamong kay prioridad. Kwento ning presidente ning kumpanya, marakal kano kareng-karelang kliyenti amani batan king Florida Blanca ing magbiyahe pa king guagwa bang makapagtransaksyon mo king bangko. Inya metong ya kanong sangkaniti na linapit ya kareng dati ng kliyenti at potensyal pang kliyenti. Kaya isipan tayong Florida Blanca, banganta milapit tamo kareng kaya katamong kliyenti. Kalupan ning sabi ko, dakal tamong kliyenti taga Florida Blanca, guagwala pa magbangko. So, ngayon sabi ko pin, ita mo na lumapit ka rin kliyente mo, bangka nita, konbinyente ka rila. At matula ko, at tilo keni, halos din kaya katamong suki, mintala keni kaya katamong blessing at saka inauguration. Peg maragul na pang Carlos, namani muna yung GR Bank, King Central Luzon, karas King Net Worth, at ikilalanan bilang metong kareng mani munang rural banks King Mabilog, Region 3. So in terms of network o kaya branches, so 19 ning ka-19 ning kay in GR Bank, so kaya ti Pampanga ita mo ng maragul dili in terms of network, and on top of that, in terms of assets, net saka kapital. Ita mo naman ang pinakamaragol kareng bangko keti Pampanga. Samantala, manwala neman i Vice Mayor Michael Galang na kayantabe laking progreso reng kapitalista at mamuhunan king Balen. Actually, we have passed the investment program of the municipality para makapag-avail din kaya katamong businessman kung pakanano yung makasauping munisipyo, memalen at gobyerno misaw para king progreso. So, we give incentives, yes, for our businessman king Florida Blanca. Banwang 1954, inyang muna yung mitalakad ing piyakamumunang Guagua Rural Bank o GR Bank king lalawigan kay bat tinggap ing Certificate of Authority ibat king BSP. Kabilang niya iti kareng mumunang apulong rural banks amibuklat king Mabilog a Pilipinas. Kilub ning migit ana madekada, petunayan ning mesabing kumpanya ing kalidad ning serbisyo kareng kabalen king aspeto ning pinansya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.